Il-Kamra tal-Periti ilha snin tappella biex tittieħed azzjoni qabel ikun tard wisq u biex issir riforma komplessiva mill-att regolatorju li taħt jaqa' s-settur tal-kostruzzjoni. Hemm din problema kbira ta' frammentazzjoni, sija frammentazzjoni regolatorja u sija frammentazzjoni ta' oversight, ta' responsabiltajiet ta' entitajiet li għandhom jenforzaw dawn il-liġijiet. U din qed toħloq problema b'mod ġenerali fejn qed teffettwa anke l-kwalità tax-xogħol li tisir. Waqt il-programm Net Live il-Perit Andre Pizzuto f'isem il-Kamra tal-Periti qal li m'hemmx awtorità waħda li tirregola l-binjiet jew li tkun ta' gwida għal periti u dawk kollha involuti fil-qasam tal-kostruzzjoni. Hemm il-Building Regulation Office, Building Regulation Board, Planning Authority, Sanitary Engineering Office, Superintendent of Public Health, Environmental Health Directorate, Commissioner of Police, Superintendent of Cultural Heritage, Civil Protection Department, Occupational Health and Safety Authority, Commission for the Rights of Persons with Disability, Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Malta Tourism Authority, ENA Malta, Water Services Corporation, Regulator for Energy and Water Services, Energy and Resources Authority, Energy and Water Agency, Building Industry and Consultative Council, Courts of Justice, Masons Board u l-Kunsilli Lokali. Ma aħna rridin niddiljaw ma dawn l-entitajiet kollha biex nagħmlu proġett. Hawn appella biex id-dokument li ġie ppubblikat ftit tal-jiem ilu u li kien ilu jiġi mfassal mill-2007 jingħata importanza. Parna flimkien setta proposti għal riforma fl-industrija u qed nipproponu bażikament jekk nieħdu il-proposta ċentrali hija li ikun hemm entità waħda li tkun ir-regolatur tal-industrija. Il-ħtieġa ta' azzjoni immedjata komplet tinħass wara s-serje ta' inċidenti li kellna fl-aħħar ġimgħat u xhur f'numru ta' siti ta' kostruzzjoni.